Nedavno formiranje Svjetskog bošnjačkog kongresa u Sarajevu rezultiralo je odabirom bivšeg reisa Mustafe Cerića i muftije Muamera Zukorlića za čelne pozicije kongresa, obojice vjerskih službenika sa neskrivenim afinitetima prema politici. Podrške kao ni patetike na kongresu od odabranih, među kojima su bili i isti oni okupljeni oko Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti, nije manjkalo. No novo izabrani Reisul Ulema Husein Efendija Kavazović izostao je sa glavne manifestacije, što je otvorilo prostor za polemike u smislu naklonosti ili odsustva podrške ovdašnje islamske vjerske zajednice Cerićevom, kako je u javnosti između ostalog okarakteriziran političkom nacionalnom projektu. Edina Nurkić. Bivši reis Mustafa Cerić je prije samo 2 mjeseca nakon svečanog čina dodjele menšure Huseinu Efendiji Kavazoviću istakao da dužnost Reisul Uleme Islamske zajednice i vrhovnog muftije u Bosni i Hercegovini i Bošnjaka u svijetu preuzima Husein Efendija Kavazović. No nakon što je Cerić, dakle, osujećen u namjeri da produži mandat u varijanti doživotno ili pak da bude na čelu Evropskog muftiluka, on uz pomoć muftije Muamera Efendije Zukorlića osmišljava novu strategiju kako bi zadržao prije svega politički utjecaj i primat vrhovnog vođe svih Bošnjaka, a zarad tobože afirmacije ili zaštite bošnjačkog nacionalnog identiteta, Cerić je izabran za predsjednika Svjetskog bošnjačkog kongresa. U uvodnom obraćanju nazovi sve bošnjačkim zvanicama, u zakletvu Cerić je nadahnuto preinačio filmsku floskulu bivšeg guvernera Kalifornije u "Dolazimo". Jedan od razloga što sam htio da se vratim svojoj porodici i da i ova 2 mjeseca sam bio rahat, Bože, nikad rahatniji nisam bio, nikome u novinama nije ni primijetio da postojim. Samo jesam se malo oglasio, odmah su počeli i znate kako, eno ga kaže opet. Tamam se mi bili od njega odmorili, eno ga ponovo dolazi. Šta ćemo sad sa njim? Evo onim koji upravo to kaže, dakako, dolazimo, mi Bošnjaci dolazimo, nema povratka nazad. Visoko podignuto čelo i bez straha i bez pardona i izvinjenja bilo kome. Mi smo Bošnjaci, da se čuje do neba. Zasjedanje kongresa Cerić je okarakterizirao velikim danom za Bošnjake u kojem, citiramo, dobri Bošnjani otkrivaju svoju povelju poput one od Kulina Bana, da su po etniji i naciji Bošnjaci, da im je vjera po majčinom i očevom emanetu, da im je jezik bosanski, te da im je domovina i Bosna i Hercegovina i Sandžak i svaka zemlja gdje ih ima. U programskoj povelji navodi se između ostalog da će Svjetski bošnjački kongres kao nacionalna nadstranačka organizacija pratiti politička kretanja u zemlji, regionu i svijetu sa fokusom na položaj i utjecaj bošnjačke nacionalne politike u osiguravanju vitalnih nacionalnih interesa. To su sinovi Bosne, Bošnjaci, odnosno dobri Bošnjani različitih vjera i svjetonazora od Kulina Bana pa sve do Ilije Garašanina, koji nas u svom zloglasnom načetaniju uredno obavještava o Bošnjacima pravoslavne, katoličke i mohamedanske vjere u Bosni i Hercegovini. Ostavimo na stranu Garašaninove predrasude o muslimanima koje on naziva mohamedancima, ali njegovo svjedočanstvo o interreligijskom i interkulturnom bošnjaštvu u Bosni i Hercegovini ima veliku povijesnu i nacionalnu važnost i uvjerljiva je poruka onima koji još uvijek pokušavaju obezglaviti Bošnjake i obezvrijediti njihovo etničko i nacionalno ime i uskratiti im pravo na nacionalni ponos sa ciljem da se nad Bošnjacima izvrši i mentalni nakon biološkog genocida. Muftija Muamer Efendija Zukorlić, pojasnio je Cerić, bio je zapravo pokretačka snaga u aktivnostima koje su prethodile kongresu. Jednoglasno je izabran za predsjednika Skupštine kongresa. Podsjećamo, aspiracije Zukorlića kada je riječ o političkom angažmanu sezale su do kandidature za predsjednika Srbije na izborima održanim u maju 2012. Kongresmenima, kako je Zukorlić nazivao učesnike skupa, poručio je da svi mogu pomoći u očuvanju nacionalnog bošnjačkog interesa, kao i u očuvanju suvereniteta i jedinstva Bosne i Hercegovine, matice svih Bošnjaka. Akademik Muhamed Filipović prezentirao je elaborat o kongresu.
Kada vam se povere ovakvi emaneti, nekako je uobičajeno da kažete da ste iznenađeni, a da zvučite neiskreno. Ja nisam iznenađen. Obično se kaže da niste trebali, ne znam da li ste trebali. Nekako pokušavam da budem u sredini između tih osjećanja, a da ne budem lažno skroman ili iskreno neskroman. Nažalost, historija istrebljivanja muslimana je trajala donedavno i traje još i danas na određene načine, a ona je imala ogromne negativne posljedice upravo po naš narod. To je bio trajni genocid koji je imao svoj stalni tok, a i određene periode intenziviranja. Svi vi koji na teritoriji Bosne i Hercegovine govorite ovim lijepim našim istim i čistim bosanskim jezikom, znajte da nije bitno jeste li pravoslavci ili rimokatolici. Bitno je da to što govorite bosanskim jezikom sve vas čini Bošnjacima. Za nacionalnu zastavu Bošnjaka izabrana je bijela zastava sa ljiljanima. Ona je simbol hiljada i desetina hiljada šehida, šehidske krvi. Ona simbolizira to i emocija te krvi je utkana u našu nacionalnu zastavu. Osnivanju Svjetskog bošnjačkog kongresa prethodilo je formiranje Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti u Novom Pazaru. Među članovima akademije su i današnji članovi kongresa Muhamed Filipović, Ejup Ganić, Dževad Jahić, Mustafa Cerić, Muamer Zukorlić. Analitičari, brojni intelektualci u promišljanju formiranja Svjetskog bošnjačkog kongresa između ostalog izražavaju zabrinutost zbog nastojanja pojedinaca da kroz određenu vrstu privatnih udruženja ostvare punu političku, kulturnu, duhovnu i svaku drugu dominaciju nad jednim narodom. Jako sam zabrinut, nesretan zbog, kako evo malo prije smo razgovarali o tome, pokušaja getoizacije čitavog jednog naroda, stvaranje različitih mentalnih, ne znam ja sam kakvih enklava, ali u svakom slučaju riječ je jedan opasnom činu koji ima za posljedicu delegitimizaciju legalnih, legitimnih institucija Bosne i Hercegovine i to je na kraju krajeva jedan antibosanski, antidržavni, a pogotovo antibošnjački čin sa nepredvidivim posljedicama. Šta je tragično u ovome bošnjačkom saborovanju zadnjih dana? Radi se o tome da u 21. stoljeću kada postoje među Bošnjacima političke, sociološke, filozofske i druge vrste elita, na čelo Bošnjaka se postavljaju vjerski službenici i oni vode neki svjetski bošnjački kongres. Strah me je da taj svjetski bošnjački kongres direktno vodi u čisti etnički geto Bošnjaka i da je to doprinos ovome antibosansko-hercegovačkom projektu da se naprave 3 etničke teritorije na kojima će biti jedan jezik, jedan vođa, jedna religija, jedan narod odjeljen od druga 2 naroda u Bosni i Hercegovini. Rejs Cerić i Zukorlić mantrama o autonomiji Sandžaka, mantrama o Turskoj kao majci Bošnjaka, mantrama o panbošnjaštvu opasno vode Bošnjake u isključivanje iz suvremenih povijesnih tokova. Iza Cerića se krije nekoliko velikih propalih projekata i ne zaboravimo, krije se podrška pedofilnim hodžama, ne zaboravimo, kriju se vrlo ubitačne prijetnje susjedima, kome ba da se prilagođavamo. Iza Cerića se krije militantna upotreba ili zloupotreba religije i u ovom trenutku kad je ostavljen od svih političkih partija, on formira Bošnjačku akademiju nauka, formira Svjetski bošnjački kongres. Neki od profesora sa Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, poput Rešida Hafizovića, odbili su da govore za BHT1, dok je bilo i onih koji su nakon dužeg premišljanja također na koncu odustajali od pojavljivanja pred kamerom. Zabilježen je osvrt jednog od čelnika Sabora islamske zajednice u BiH da oni zapravo nemaju ništa protiv toga da se formira institucija poput Svjetskog bošnjačkog kongresa, uz opasku da se to ipak trebalo bazirati na širem konsenzusu unutar zajednice jednog naroda.
Crta. Pojedini potencijalni sagovornici političkog magazina Crta iz Islamske zajednice u BiH zbog, kako nam je rečeno, preporuka Islamske zajednice nisu mogli iznositi vlastiti stav. Na kongresu se nije pojavio Reis Husein Efendija Kavazović. Na svečanosti obilježavanja 476 godina odgojno-obrazovnog rada Gazi Husrevbegove medrese unatoč preporukama svojevrsnim fetvama Islamske zajednice da se ne govori o kongresu, pokušavali smo dobiti odgovor upravo od prvog čovjeka Islamske zajednice BiH, kojeg smo znakovito ili ne susreli u društvu sa muftijom Zukorlićem. Gospodine Kavazović, koji je stav Islamske zajednice u BiH u vezi sa formiranjem Svjetskog bošnjačkog kongresa? Pozitivan. Možete li obrazložiti? Jedan od ciljeva Svjetskog bošnjačkog kongresa prema riječima Envera Kazaza jeste da se bivši reis Mustafa Cerić i muftija Muamer Zukorlić održe u javnom prostoru kao ljudi sa velikim utjecajem, dok je drugi cilj da sebi preskrbe finansijsku moć. Mediji su također pisali da postoji tumačenje da pozadinu Svjetskog bošnjačkog kongresa zapravo čini traženje pozicije za bivšeg reisa pri UN-u. Ekipu takozvanih kongresmena po svemu sudeći čekaju nastupi širom svijeta. Na nekom novom, kako Zukorlić kaže, stage-u. Po svemu sudeći dobili smo još jednu nevladnu organizaciju koja će za svoj rad tražiti i budžetski novac, te pokušati da priznavanjem njenog statusa isto uradi u okviru Ujedinjenih nacija. U to nas je u razgovoru koji slijedi pokušao uvjeriti naš gost. Politika je tu navodno tek sporedna stvar. Gost političkog magazina Crta je dr. Mustafa Cerić, predsjednik Svjetskog bošnjačkog kongresa. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer, hvala vam. Gospodine Ceriću, kongres je održan. Je li to ono što ste planirali, očekivali da i ispunjeno? Govorimo o samom kongresu. Pa odmah mogu da kažem jeste i dozvolite mi da pozdravim sve učesnike prvog kongresa 29. decembra posebno sa Kosova, Albanije, Sandžaka, Sjedinjenih Američkih Država, Australije, Europe i naravno sudionike domaće Bošnjake ovdje u Bosni i Hercegovini. Nakon kongresa uslijedile su brojne reakcije i pozitivne, ali čini mi se nekako više prvi plan izbijaju negativne. Ja ću vas pitati da prokomentaršite neke od tih reakcija. Jedna od zamjerki održavanja kongresa jeste što nije prethodilo nikako javno konsultovanje, odnosno ko će biti učesnik kongresa i na koji način će se on odvijati. Pa obavljene su konsultacije, kako da ne, sa svim koji su htjeli da pristanu na konsultacije i možete adresar pozivnica koje smo mi uputili, a i bili su i direktni razgovori. Znate, demokratsko je pravo da se prihvati ili ne prihvati. Zašto nisu kao što je, to pitajte njih, ali je demokratsko pravo naše da se mi organiziramo na način kako se organiziramo i Svjetski bošnjački kongres će zastupati interese svojih članova prema programu i ciljevima kongresa. Jedna od također primjedbi, evo ja ću citirati gospodina Hilmuna Marliju, koji sigurno ima ugleda u bošnjačkom korpusu, da postoje legalni i legitimni politički predstavnici bošnjačkog naroda, institucije koje već dugo djeluju i da odjednom grupa ljudi privatno odluči da predstavlja cijeli bošnjački narod i da bude krovna institucija. Svjetski bošnjački kongres predstavlja samo oni koji prihvataju ciljeve i program Svjetskog bošnjačkog kongresa. Naravno, mi razumijemo da ima i onih koji se ne mogu identificirati sa ciljevima i programom Svjetskog bošnjačkog kongresa među Bošnjacima, ali i to je njihovo demokratsko pravo. A naše je demokratsko pravo da se organiziramo i oni koji hoće i koji se identificiraju sa našim ciljevima imaju pravo da to urade. Prema tome ne vidim nikakav problem tu. Od koga očekujete da prihvati kongres kao neko tijelo koje zaista predstavlja sve Bošnjake u svijetu, ako već evo imamo i u Bosni i Hercegovini tu podjelu, odnosno neprihvatanje kongresa kao tako? Prema mojim informacijama mnogo je više onih koji prihvataju.
Oni koji ne prihvataju imaju pravo da ne prihvataju, ali nemaju pravo da osporavaju one koji to prihvataju. Mi živimo u demokratskom društvu i u društvu koje je sloboda udruživanja zagarantirana i prema tome ne vidim nikakvog razloga da oko toga moramo se argumentirati. Da li je ovo neka prva instanca u nekom budućem političkom djelovanju? Može li Kongres i da li ima namjeru prerasti u političku stranku koja bi na izborima tražila svoj legitimitet neki drugi? Ako ste čitali naše dokumente, mi smo naglasili da Svjetski bošnjački kongres nije politička organizacija, ona je nevladina organizacija, ali ona nije apolitična. Svjetski bošnjački kongres nije politička stranka u onom klasičnom smislu političke stranke, ali Svjetski bošnjački kongres ima političku ideju za koju će se boriti. A ta politička ideja je afirmacija bošnjačkog nacionalnog identiteta i afirmacija suvereniteta i jedinstva države Bosne i Hercegovine sa posebnim ciljom ujedinjavanje svih Bošnjaka svijeta, ma gdje bili, i komunikacija sa njim. Ali kako realizovati političke ideje ako nema i političke stranke koja bi u tom zvaničnom dijelu predstavljala te ideje? Pa znate, ni Svjetski jevrijski kongres nije politička stranka, ali političke ideje koje ima Svjetski jevrijski kongres ostvaruju se. Ko to može u Bosni i Hercegovini sada prihvatiti ideje? Govorimo o političkim strukturama, o strankama. Pa mi ne očekujemo da neko prihvata ili ne prihvata. Naše je da se mi udružimo, da radimo na afirmaciji bošnjačkog nacionalnog identiteta, da učinimo sve da ujedinimo Bošnjake, dakle i oni koji u Bosni i Hercegovini, jer postoje Bošnjaci u Bosni i Hercegovini, u regionu i u dijaspori. I naš je cilj da za određeno vrijeme uključimo što je više moguće mladi, da se mladi kroz Svjetski bošnjački kongres obučavaju za buduće lidere koji će preuzimati odgovornost za naciju i za državu i posebno da damo prostora ženama da i one sudjeluju u svemu tome i moje informacije koje ja imam iz dijaspore, ljudi su jako raspoloženi prema takvom jednom udruživanju. Jedan od komentara vezano za kongres jeste i pitanje da li se vašim idejama, inicijativama odustaje od Bosne i Hercegovine kao multietničke države Bošnjaka u kojoj žive i više konstitutivnih naroda i je li ovo neki znak da Bošnjaci odustaju od te ideje? Naprotiv, Svjetski bošnjački kongres će se vratiti originalnim idejama zbog kojih su mnogi sinovi Bosne i Hrvati, i Srbi, i Bošnjaci i ostali dali svoje živote, a to je građanska Bosna i Hercegovina koja se bori za svoj suverenitet među svim državama kao članica Ujedinjenih nacija i Bosna i Hercegovina u kojoj će svi imati jednaka prava i gdje se neće više dozvoliti da se preko krvi drugih i drugačijih ostvaruju teritorijalni dobit i političke pozicije. Dakle, mi zapravo Svjetski bošnjački kongres se vraća originalnoj ideji borbe za Bosnu i Hercegovinu od njenog priznavanja u Ujedinjenim nacijama. Pa na neki način tako u Bosni i Hercegovini, mada to nije, čini se u vašoj deklaraciji jasno naznačeno, neće ili hoće zagovarati državu samo za Bošnjake. Ne razumijem vaše pitanje. Da li je jedan od ciljeva zagovaranje države samo za Bošnjake? Ali nisam razumio, vi kažete da vi ne prepoznajete u dokumentu, ne znam šta ste vidjeli da ne prepoznajete. Pa ovako jasno kako ste rekli da je to jedna multidržava svih naroda. Vrlo jasno smo rekli, vi niste to dobro pročitali, čini mi se, ali evo, to vam sad kažem. Ja ću vam citirati iz osnivačke deklaracije. Da se bore za ostvarenje svojih nacionalnih prava, Bošnjaci su ujedinjeni u namjeri da imaju sve što imaju i drugi narod na Balkanu, samosvjesnu naciju i suverenu državu. Zar nije to ispravno? Da. Je li to država Bošnjaka? Država Bosna i Hercegovina je multinacionalna kao država, a multikulturna kao društvo. To nije stvar Svjetskog bošnjačkog kongresa da treba oko toga raspravljati. Ali je Svjetski bošnjački kongres također svjestan
da država Bosna i Hercegovina u ovakvim odnosima i upravo zbog toga što su Bošnjaci politički jako oslabili i naša je ideja da ukažemo da nema Bosne bez Bošnjaka i da nema Bošnjaka bez Bosne i Hercegovine. To je naše legitimno pravo da se borimo za svoje nacionalna prava i ravnopravnost u Bosni i Hercegovini. Mi hoćemo da imamo sve što drugi narodi imaju na Balkanu i Evropi. Vi sada procijenite šta imaju, a što to Bošnjaci ne bi imali pravo da to traže. A ne imaju šta? Pa nemaju sigurnost još uvijek države koja će ih braniti od mogućeg genocida. Cilj Svjetskog bošnjačkog kongresa jeste, kao što je to i Svjetski jevrijski kongres, da budemo spremni da se odbranimo od bilo kojeg pokušaja koji nam se dogodio 1993. godine, a to je progon, to je silovanje i to je genocid. Prema tome, mi smatramo da je ova generacija, ako ikad ona sada, obavezna i dužna da se nacionalno organizira, to su kao Bošnjaci, i da se bore za svoja nacionalna prava, jer u evropskim konvencijama o ljudskim pravima dvije kategorije su vrijednosti zaštićene, nacija i rasa. Vjera se smatra individualnim pravom. Prema tome, bošnjačko pitanje Balkana je nacionalno pitanje. I mi želimo da to nacionalno pitanje aktualiziramo. Vraćamo se tom odnosu vjere i nacije malo kasnije. Evo kada ste spomenuli 1993. godinu kada je održan Bošnjački sabor na koji ste i vi učestvovali. Je li došlo do revidiranja nekih stavova u odnosu na tadašnji skup? Da li ima nekog uslovnog kajanja što su se Bošnjaci tokom rata zvanično borili za Bosnu i Hercegovinu kao državu tri konstitutivna naroda? Da li biste sada te neke stavove iz 1993. odnosno onako kako su tada predstavljeni promijenili? Ja ne razumijem vaše pitanje. Mislim, ne razumijem na koje stavove mislite. Da se Bošnjaci bore za državu tri konstitutivna naroda, otprilike uslovno rečeno na nekim zavodima. A kad je to bilo upitno? Nikad nije bilo upitno da se Bošnjaci su se borili, dokazali da za državu Bosne i Hercegovine onaka kakva je ona moguća, a mi znamo kakva je moguća. Demokratska, ja izbjegavam da kažem sekularna, jer zašto baš se za Bosnu mora govoriti sekularna? Treba da bude država u kojoj će vladati pravilo vladavina prava i pravedni zakoni, ništa više. Ali istovremeno ne možete očekivati od Bošnjaka da budu ravnodušni, da kao većinski narod nisu ravnopravni u državi u kojoj žive. Je li Bošnjak samo onaj koji je ujedno i vjernik? Pa, pitajte to Garašanina. Garašanin je u svojoj našetanju kazao da u Bosni postoje pravoslavni Bošnjaci pravoslavni, katolici i Muhamedanci. Dakle, ne trebamo se vraćati tako daleko. Dakle, Bošnjaci nisu samo muslimani islamske vjere. Oni su nekada, kao i sada, postoji i Bošnjaka koji se osjećaju i kao pravoslavci, i kao katolici, i kao muslimani. Međutim, drugi su odustali od tog identiteta Bošnjaka. Muslimani su taj identitet, nemaju drugog. Ali često se naglašava, nekako se to podvodi pod... Pa dobro, a ne razumijem zašto bi nama bilo zabranjeno da naglasimo da smo i Bošnjaci i muslimani. Ne mislim da je zabranjeno. Zbog Bošnjaka koji nisu vjernici. A što to vama smeta? Meni ne, ali recimo Bošnjaci koji nisu vjernici, oni ne žele da budu Bošnjaci drugog reda. Pa oni ne treba da budu drugog reda. A to što se neki Bošnjaci osjećaju drugačije, to je njihovo pravo. Mi nismo nikomu osporili, ali ne smije se osporavati ni pravo muslimanima da se osjećaju i Bošnjaci i muslimani glasno, jasno, precizno i bez pardona. Pa dugo smo bili neutralni, dugo smo bili pogrešno imenovani kao nacija muslimana sa velikim M. Dugo se sa nama manipuliralo na ovaj način. Ovo je sada ili nikad.
da Bošnjaci se artikuliraju kao nacija koja će biti respektibilna i Bošnjaci imaju pravo, obavezu na samopoštovanje i imaju pravo da ih drugi poštuju kao takvi. Da, ali zar to nije i 93. rečeno isto? Pa jeste. Da, pa ne vidim. Ta ista priča. A je li smatrate da to nije uspjelo tokom ovih proteklih 20 godina? Ponavlja je majka učenja. Mi želimo da ponavljamo stvari koje treba ponavljati. Znači, da se vratimo opet, moramo u politici. Na koji način ćete politički djelovati? Vi ste rekli da u deklaraciji to ne piše, ali ne znači da za izvjesno vrijeme, za godinu dana ne možete registrovati političku stranku koja će zastupati upravo ideje kongresa. A zar Bosni i Hercegovini treba još jedna politička stranka? Zar nemamo dovoljno i previše? Ja mislim da se sa građanske pozicije, sa civilnog društva mnogo više učiniti nego sa političkim strankama. Mi smatramo da je ovo vrijeme u kojem mi živimo u Europi, u svijetu i ono iskustvo koje ja imam, civilna društva imaju mnogo više utjecaja na političke događaje nego same stranke u mnogim slučajevima. Naša pozicija je pozicija civilnog djelovanja, građanskog djelovanja, nevladinog djelovanja i naša pozicija je edukacija. Mi želimo obrazovati mladu generaciju Bošnjaka i pripremati za 21. stoljeća da budu moderni, da budu obrazovani, da budu inkluzivni, da znaju komunicirati sa svijetom. Naravno, pojedinačni uspjesi su jako dobri u svakoj naciji, ali bez kolektivnog i zajedničkog rada nema uspjeha. Mi želimo da Svjetski bošnjački kongres bude ideja, sistem i da nadživi moje unuke. Ovo nije dnevno politički manevar koji će trajati određeno vrijeme. Ovo je proces koji će trajati dugo i u kojem, evo ja koristim prilikom da pozovem mlade Bošnjake da se pridruže ovome putu i da se spremamo i da budemo sposobni, da više nikom ne padne na pamet i da pomisli da nas progoni, da siluje naše majke i naše sestre i da čini genocid nad nama. Postoji li u ovom trenutku politička stranka koja je na tragu tih ideja? Ne znam da li postoji. To će se one određivati prema tim idejama i ovakvim i onakvim, ali nas ne obavezuju političke stranke, niti njihovi politički stavovi. Svjetski bošnjački kongres će se artikulirati po svojim principima i kao što ste vidjeli u dokumentima koje smo objavili, naši stavovi vrlo jasni. Jedno od pitanja koje još uvijek nije do kraja definisano jeste i stav Islamske vjerske zajednice prema kongresu. Da li ste razgovarali sa Reisom Kavazovićem o tome i koliko imate podršku koja u svakom slučaju bi bila neophodna i značajna u djelovanju kongresa? Koliko ja znam, jučer je vaša televizija BH1 pitala Reisu Ulemu kakav je stav Islamske zajednice. Da, odgovor je bio nedovoljan, jednoj riječi. Odgovor je bio da je pozitivan. Pa šta hoćete više? Šta to vama znači? Ne znam šta vama znači. Šta znači riječ pozitivan? Ne, već govorimo o podršci od Islamske zajednice, Reisa i tih institucija. Da li je to ono bez čega ne bi mogli djelovati? U omjeru koliko bi htjeli? Pa Islamska zajednica ima svoj, pošto sam ja bio Reis Ulema dugo, znam šta je Islamska zajednica. Islamska zajednica ima svoj program, ima svoj posao, ona ima svoju misiju i ona će to raditi sa Husein Efendijom Kavazovićem, Reisom Ulemom vrlo dobro. Svjetski bošnjački kongres je nacionalno pitanje. Bošnjačko pitanje nije vjersko, već nacionalno. I mi želimo da to naglasimo i da kroz naše djelovanje želimo Bošnjake podučavati njihovim nacionalnim pravima. Mnogo se prigovaralo za vrijeme vašeg mandata Reisu Uleme da vi u stvari više djelujete politički nego vjerski.
kada se sada osvrnete na taj period, je li to bilo smišljeno ili je vrijeme diktiralo takve istupe? Pa ne bi se ja vraćao na taj period. Ja sam radio što sam znao i umio na najbolji način. Imaju oni koji će to ocjenjivati, ali ja poštujem demokratsko pravo svakog da ima drugačije mišljenje od onog koje ja imam i naš Svjetski bošnjački kongres, nemojte misliti da svi u Svjetskom bošnjačkom kongresu su isto mišljenici, i politički, i vjerski, i ostalo, ali svi, sam siguran, imaju jedan cilj, a to je da je krajnje vrijeme za nas Bošnjake da se organiziramo i da više nikad ne dopustimo da nam se dogodi genocid. Evo, kada već spominjete, i to je jedna bila primjedba da stalno korištenje viktimizacije na neki način određuje vaš program. Evo, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je u nekoj prvoj reakciji o osnivanju Svjetskog bošnjačkog kongresa rekao da je to kraj priče u multietničkom društvu i da to što je formiran Svjetski bošnjački kongres je prilika da Srbi odgovori na isti način. Pa ne bih komentirao ni jednog političara, niti u ovom konkretnom slučaju. Poštujem pravo slobode da svako da govori. Svjetski bošnjački kongres će raditi svoj posao. On nije okrenut ni prema kom, ni protiv koga, ali jeste osnovan da afirmira bošnjački nacionalni identitet i da afirmira suverenitet države Bosne i Hercegovine, jedinstvene, multikulturne u društvenom smislu i multinacionalne u državnom smislu. I dakle, to je doktrina koja je osnovni postulat Svjetskog bošnjačkog kongresa. Da, ali komentarisali ste političare, njihov rad i izjave u godinama prije. Zašto ne sada? Pa nemam potrebe zato što Svjetski bošnjački kongres je tek osnovan, tek je počeo da radi, treba da vidimo kakve će on rezultate ostvariti i naravno ako Svjetski bošnjački kongres ne postigne sva očekivanja, ona očekivanja koje je zacrtao i ne bude bio dosljedan samom sebi, Bošnjaci će najbolje dati o njemu ocjenu. Prema tome, rano je sada govoriti i rano je da mi sada nastupamo i da otvaramo polemike koje u ovom konkretnom slučaju još uvijek nisu artikulirane, zbog čega se vode ili koje su to razlike koje bi mogle da isključuju nas u razgovoru. Mi želimo poslati poruku da smo otvoreni za razgovor sa svima, pa i onima sa kojima se mi ne slažemo i u politici, i u kulturi, i u nauci, i u svemu tome, i da otvorimo jednu novu stranicu i da ponudimo jedan drugačiji pristup pitanjima i Bosne i Hercegovine i položaja Bošnjaka, ali naravno otvoreni za razgovori sa našim susjedima koji su sa nama tu i ne samo u Bosni i Hercegovini, gdje god idete u svijetu, vi niste sami, imate sa drugima, morate razgovarati, voditi dijalog. Ako je iko u tome ima iskustvo, onda sam ja za 20 godina sam jako puno imao prilike da vodim dijaloge sa ljudima sa kojima se ne slažem i s kojima se dijametralno ne slažem. Prema tome i u Bosni. Dr. Cerčić, hvala vam na gostovanju i svakako u dogledno vrijeme, kada vi sami kažete neke ideje, krenu u realizaciju, vidimo se ponovo. Hvala i vama.